Nalazimo se u Cineplexu, došli smo na projekciju 3D konceptnog filma Billie Eilish i oko nas su, kao što vidite, samo deca. Idemo! Kao što vidite, vrlo je uzbudljivo. I džuskat ćemo verovatno celo veče zajedno sa tinejdžerima, ali mislimo ono. We're living our best life. Be hard and soft. Pepsi Max checked, pokice i najvažnije 3D naočare. Let's go. Prvi put ulazim u konceptnu salu koja je bioskopska sala. 24-25. Kroz tamo. Kako su sve slatke. Tako cool.